татыктуу билим тарбия берүүдө өзгөчө үзүк эмгеги жана коомдоштор активдүү катышкандыгы үчүн төмөнкү правкомдор сыйлансын. Чоңкуштоо орто мектебинин башталгыч класс мугалими Сатыбалдыева Гулсинат Дүйшөбаевна. Темир Алиев атындагы орто мектебинин диле тарбия мугалими Асылбек Пайызов. Толгон орто мектебинин дене тарбия мугалими Адамжан кызы Айзырек. Жаш орто мектебинин башталгыч кесиптик бирлигинин төрайымы Тургунбаева Буалима Козыбековна. Чилисай орто мектебинин директору Боронбаева Мөтөбархан Жусуповна. Кулатов атындагы орто мектебинин баштапкы кесиптик билим уюмунун төрайымы Кошонова Алтынай Жолдошовна. Шамкол орто мектебинин баштапкы кесиптик билим уюмунун төрайымы Пирназарова Айжаркын Ибраимовна. Дедектүүбү негизги мектебинин башталгыч класс мугалими Эргешова Фаридакан Үсөнбаевна. Дагы бир жолу сыйлыгыңыздар кут болсун, майрамыңыздар көңүлдүүлансын. Geçesinin 985 ak. Başlangıç klası muallimi. Abdullayeva Turgunay Orozovna. Kaymalıdeş Vatından Orta Mektebi'nin başlangıç klası muallimi. Ergeshova, To'qtoqlatdagi sanatoriyalik maktab internatining boshlang'ich klass muallimi. Bektemirova Baktugul Arapovna, Aqbuloq orta maktabining boshlang'ich klass muallimi. Gencemat Abdakimov atındagi orta maktabining muallimi.
Усманов Кабылжан Кадирович, Крупский атындағы орта мектебінің физика мұғалімі. Абылқасымова Гүлмира Жамалдиновна, Нишан Жолдаш атындағы жаш орта мектебінің орыс тілі және әдебиеті мұғалімі. Саты Тоқтаров атындағы орта мектебінің қырғыз тілі және әдебиеті мұғалімі. Жанибекович Шамқұл орта мектебінің музыка мұғалімі. Bolçaklar'da sigaret kanıtı bayramımızda çok iyi geldi. Birileri tamamına teşekkür alayız. Atlarsanız uzak atışını size gündeslerinde vakti olmasınız. Futbol.